roll like dice. Then my skull be a home for the mice. U godini kada se navršava 4 decenije od izlaska debi albuma Toma Waitsa, izdavačka kuća Dereta objavila je ovu biografiju pod naslovom Divlje godine, Tom Waits, muzika i mit, koju je napisao J.S. Jacobs. Kultni muzičar, čija slava ne prolazi, nikada nije bio mega zvezda. Možda i zato što je u njegovim stihovima bilo uvek više poezije no muzičkih hitova. Pre nego što kažem nešto o samom klubu kreativnog čitanja Vergilije, možda kažemo par reči o toj čudnoj, čarobnoj delatnosti čitanja ili činu čitanja. Ova knjiga živi kroz čitanje. Dok se ne pročita, ona ne živi svojim punim životom. Dakle, čitalac je onaj čarobnjak koji udahnjuje život. Svi mi neprekidno učimo da čitamo. Šta to znači? Učimo da zapažamo, otkrivamo, povezujemo, nalazimo neke nove mogućnosti, odgonetamo nešto što nam je bilo nepoznato ili što tek sad uočavamo da je nepoznato, a mislili smo da nam je poznato. Iz svih tih razloga, Udruženje Oksimoron je osnovalo klub kreativnog čitanja Vergilije. Oksimoron je način udruženje koje osmišljava i ostvaruje događaje u književnosti i kulturi, a klub je svoj naziv dobio po najpoznatijem, najčuvenijem vodiču u istoriji svetske književnosti. Čitaoci će u ovom klubu imati prilike prokrstare kroz moćne književne svetove zaista vrhunskih autora uz pomoć odabranih i iskusnih vodiča. Moći će da prođu kroz svetove pisaca kao što su Franz Kafka, Thomas Mann, Thomas Bernhard, John Updike, Louis Ferdinand Céline, Nikolaj Gogolj, José Saramago. To je način da dobiju potpuniju predstavu o delima tih autora, ali verovatno jedan drugačije sagledavanje njihovog dela i možda čak i mnogo neobičnije od onoga na koji su navikli. To je istovremeno prilika da razmene iskustva o onome što su pročitali. To je ono što svima nama nedostaje. Sve više ta jednostavno razmena onoga što smo doživjeli i što smo mi sami uočili i što su uočili drugi. Klub kreće od novembra meseca. Radit će se lagano, bez žurbe, onako natanane. Svakom autoru je posvećeno, su posvećene 4 termina od po 90 minuta. Šta nam je cilj? Cilj nam je da vratimo onaj žar i onu raskoš čitanja. Znači, ne da se delo tek preleti, nego zaista da se uđe u njega, onu žar otkrivanja, tumačenja i razmene iskustava. To bi otprilike bilo ono što najosnovnije, a sve ostalo se naravno vidjeti u samom klubu. Časopis za odbranu i poslednje dane književnosti i kulture Severni bunker izdaje Kulturni centar Kikinda, a u uredništvu se nalaze Srđan B. Tešin, Srđan Srdić i Tanja Brkljač. Zahvaljujući njima, časopis ima originalne ideje i samosvojni koncept. Poslednji broj je posvećen temi pornografije, a na poziv uredništva odazvali su se brojni inostrani, regionalni i domaći autori. Fat sun stalls by the phone masts. Anti-climb paint turns sulphurous on school gates and lampposts. Zadie Smith spada u zaista retke spisateljice koje su postigle uspeh književne mega zvezde. Njen munjevit uspon do ovako velike književne karijere je počeo zapravo i pre objavljivanja njenog prvog romana Beli zubi, tako što su se o njen rukopis otimali izdavači. Ona je istovremeno bila i među prvih 20 najtalentovanijih nada britanske književnosti.
da bi njen roman Beli zubi kada je izašao zaista postigao veliki uspeh i to pre svega kod književne kritike, a tek potom kod čitalaca. Sada je pred nama u prevodu njen 4. roman po redu Severozapad. The young Sikh is bored. His turban leaks sweat. He looks down at his father's counter where a pocketful of change is trying to add up to 10 Rothmans. Jedna od najnagrađivanijih britanskih spisateljica i velika nada australske književnosti, Zadie Smith, svoj 4. po redu roman Severozapad pozicionira između 3 svoja ključna uzora, Joycea, Becketa i Virginia Woolf. Kao što čuveni Ulix Jamesa Joycea posmatra Dublin kao svet, Severozapad mapira severozapadni deo Londona, prateći sudbine 4 njegova stanovnika. Real croissants may be purchased from the organic market on a Sunday in the playground of Leah's old school. Poslednji roman Zadie Smith nas upoznaje sa 4 karaktera, Lea, Felix, Nathan i Keisha koja je promenila ime u Natalie, svi odrasli u severozapadnom Londonu, kao i sama spisateljica. Za naslov je uzeta oznaka Severozapad, što i jeste poštanski kod naselja Caldwell koje Zadie Smith fikcionalizuje na realističkoj mapi Londona. Prvo poglavlje je posvećeno Leji, jedinoj beloj ženi zaposlenoj u lokalnoj lutriji. Čak i njena bela koža je proizvod sudara sukobljenih kultura, irske i engleske, i ona je u romanu okružena rasnim i kulturološkim opozicijama svake vrste, počev od činjenice da je njen suprug Francuz iz mešovitog braka roditelja raznovrsnog porekla, Alžir i Guadelupa. Njena najbolja prijateljica je sa Kariba, a njen muž potomak bogate Italijanke i muškarca sa Trinidada. Nema sumnje da je Zadie Smith i sama mešovitog porekla, majka sa Jamajke, a otac Britanac, ponovo iskoristila priliku da u roman inkorporira pogled na multikulturalan London i britanski rasni i klasni sistem još uvek nepremostivo podeljen. Outside the tavern, Felix spotted Ifan of Kelly eating a tray of chips at a picnic table. Kao ključnu inspiraciju za ovaj roman, Zadie Smith navodi Šekspirovu Meru za meru. Još kao tinejdžerka odgledala je predstavu nastalu po ovom komadu, u kome se prvi put susrela sa mogućnošću da srećan kraj nikada nije srećan za sve i da uvek neko izvisi i da je to, kao u navedenoj predstavi, obično crnac. Angažovanost književnog dela Zadie Smith dosledno se provlači još od prvog njenog romana Beli zubi, ali ono što je zapravo donosi poštovanje i nagrade nije samo njen pogled na probleme identiteta od postkolonijalnih preko multikulturalnih i socijalnih do problema rodnih identiteta, već njen suštinski, duboko naučni i teoretizovani pristup književnosti, gde se stvaranje književnog dela posmatra kao umetnička veština stvaranja u jeziku, a ne izvan njega. Lying in bed next to a girl she loved years ago, discussing the number 37. Sama Smith veli da knjige nemaju nameru da budu o nečemu, već o ljudima i o rečenicama koje ih formiraju. Želela sam da formiram ljude od jezika. Severozapad je neka vrsta stilske vežbe, ali i naši životi su stilske vežbe. I zaista, poput stilske vežbe, jezik u knjigama Zadie Smith reflektuje modernu anksioznost i strah od prebrzog protoka vremena, od kontinuuma i povezanosti uzroka i posledica, od neminovnosti što nas vodi konačnom kraju, ka smrti. Rečenice su kratke, prekidaju se ne stignuši da prenesu smisao i značenje. Dijalozi započinju iz sredine, a završavaju se pre nego što je govornik izgovorio misao. Fizički svet svojom fragmentarnošću ne prati realnost. Leah moves from the shadow of a hedge to the forecourt. Ukazujući na nasleđe Virginia Woolf, Joycea i Becketa, Smith demonstrira veštinu jezičke umetnosti, neminovno je smeštajući u problemski korpus savremenog života Londona. A ova lokalna problematika nas se može ticati u onoj meri u kojoj svako značajno umetničko delo, polazeći od lokalnog, uspeva da svojim kvalitetom nadiđe polazište i odskoči uopšte. Nobody spots her. Nothing happens. She stands with one foot hovering off the ground. What would she do with 37 lives?
Razlika između poezije i drugih književnih vrsta je ta da poezija nije samo trenutna komunikacija koja ima neku utilitarnost. Ona više liči na mogućnost da udomite trenutak bljeska vaše svesti na način koji postane vidljiv i drugima. I don't know. As an epitaph, Epitaf. I remember when Sećam se kada je Česlav Miloš umro. Prevodio sam odlomak iz Edipa na Kolonu, gde ostarelo kralja poziva tajanstveni glas da dođe na brdo i on misteriozno nestaje u zemlji, odnosno sa zemlje. mysteriously into the ground, out of the ground, into the ground. And the messenger tells the story. Glasnik pripoveda, gde god da je taj čovek otišao, otišao je zahvalan. Otprilike tako. Ovo nije pravi epitaf, ali bi mogao odgovarati. The graveyard, but it's the kind of epitaph that would work, I think.